Ashton Simoro. Uyu mwana aravugwa ko muri iyi minsi ngo urupfu ruri kumugera amajanja. Ko yewe ntago ibi bintu bibera ngaha, ntago byemera noneho karabaye uyu mwana ibintu bimubayeho, nanjye ubwanjye birantunguye, sinzi ari ibiki, muze tubwire. Aya ni amakuru amwe ari kuvugwa ndetse ari gucicikana hirya no hino mu Rwanda. Umwana muto w'umuhungu witwa Kagarara uzi ku izina rya Ashton Simoro. Uyu mwana aravugwa ko muri iyi minsi ngo urupfu ruri kumugera amajanja. Ese ibi bintu nkibivuga wumva iki? Nzasubiramo ako kantu. Urupfu ruri kumugera amajanja. Ejo bundi ku itariki ntibuka, umunsi ntibuka n'ukwezi ntibuka, umugabo w'igikwerere yagize gutya agenda kuri YouTube, nuko arangije aratangaza ngo Kagarara agiye gupfa. Uyu yatangaje ko Kagarara agiye gupfa. Uyu ni umukozi w'Imana wabiherewe umwuga, kuko numva ko ngo yasengeye benshi ndetse ngo abenshi ngo yarabahanuye ngo bareke ibyaha, bareke ubusambanyi no kunywa itabi. Nuko Imana yaramusuye mu ijoro maze imwereka ko Kagarara agiye gupfa. Ese aka kantu uri kukumva ukumvisha ute? Biteye agahinda. Gusa icyo nabwira Kagarara, namubwira ngo nahumure kuko akabi ntaho kajya. Uyu mupasiteri yakoze ikosa rikomeye, kuko iyo umuntu bamweretse amakuru ku muntu abibwira nyirabyo, ntabwo abibwira isi yose. Kubera uyu mugabo wasanga afite umunwa wamunaniye, yabonye akunda views kurusha umuntu bita Murindahabirene, abaraje kuri YouTube maze aravuga ati ndakarabye nkarabe mu biganza bya buri wese urupfu rwa Kagarara. Yaravuze ati ndakarabye nkarabe mu biganza bya buri wese urupfu rwa Kagarara ntiruzambarweho, kuko ngo niko Imana yari yamubwiye. Ngaho dushyire mu bwenge twumve aka kantu, ubu ibintu birashoboka. Imana iyo itumye umukozi w'Imana kubwira umuntu urupfu, nuko ubigenda. Njye ndashaje mbabarire, ntabwo nibuka ibintu byo gusenga, ubwo nabaza abantu bakiri bato. Si nibyo gusa iyo turebye neza dusanga ibi bintu byaraterwaga n'amashyari, kuko Kagarara ubu ngubu niwe mukire dufite mu Rwanda wa mbere. Afite imodoka. Ni ukuvuga ngo Kagarara niwe muntu mukire mu bakire dufite mu Rwanda wa mbere, abana bato bari kuzamuka. Uyu mwana yagize gutya yandikira umugabo bita Ashton Simoro. Ashton Simoro ni Kagarara, ahubwo yandikiye Ashton Horo. Maze kumwandikira nuko aramubwira, birangira babaye inshuti. Kwa kuba inshuti rero yaramukunze cyane, amuha imitungo myinshi kuko umugabo asanzwe ari umukire. Maze mu kugaruka k'umwana hari abakobwa benshi bari kumukura amenyo, abandi bari gushaka kumwica, ndetse abandi bafite ishyari rirerire, kuko uyu mwana Kagarara ariwe mukire wa mbere dufite mu Rwanda. Yego tugeze no kuri hiti ntibibaho, kuko uyu mwana niwe muntu w'icyamamare dufite mu bahitinzi bo mu Rwanda. Uretse n'ibyo gusa, uyu mwana aka kanya ejo bundi nibwo yujuje abasubscribers 100,000 kuri YouTube. Birumvikana ko uyu mwana amaze gutera intambwe zitapfa guterwa n'ubonetse wese, kuko nanjye urabona amaze imyaka 10 nkorera kuri YouTube, ariko ndacyafite 1000. Urumva ubaye uri umuntu ntiwibagire gukanda subscribe ndetse na like na share, erega mujya mubikora kuko ni ibyanyu. Ikindi kandi uyu mugabo yamusezeranyije kuzagira abafollowers miliyoni bamukurikira. Aka kanya umwana ageze ku mafollowers 600,000 barengaho imisago. Aya yose ni amakuru naguteguriye ku mwana witwa Kagarara. Uretse n'ibyo gusa n'ibindi byinshi naza ngenda bikwereka hirya